Hey, ze wakta ogua. Ohni tu haje nuwa wahni zerade. Yo yanere. Hey, there's a duhanzaniga asat katane agwajat the wheat serazetzi. Ige het yo yanere. Istava unkninuze. So der yonder agon, zina gahya du goda giga. Ha, ti giga. Wozi zatsani. Ha'o, ska oyon gasune ne agwajadui. Wazat gata gotiga. Do seguza ska oyon. So der yonder agon na hoda tiga. Adak go hrokko niyot ne agwajadui tsarage. Da sheride, zun hoane giga, wozi zatsani. Zenu eska ne zun hoane. Kenu es ni nezi gundi weyande ne agundawanda no gundi go wana. He, ohna gayerun toda sat katas ne zun hoane gayat dage. Ha, asaniga hyosage tiga. Nyo, ziza tsani. Ti ungwahya dunkwa nuwa wa nizerade. Zun hoane ungwa wana nuwa. Danu asaniga hyosage ne oyerunda. Nyo, ziwa gadet nigu rori. Nyawa ziwa skwasnyena. Askwagu sega. Ana giwahi. Zewatonochera. Zewatonocherage. Asani watanocherage. Erini watanocherage. Whiskey watanocherage. Gwera deka. Sekund zeta, sekund da. Hatskui. No hoda. Ana hoda nuwa askarda do. Ahnawanta kanta zini karaharung wa. Wagatari under zi easy wa. Askaraharung ka dutta. Kwa niti za ya wahi. Nekti ya easy. Zita diskaraharung ka. Dizakaraharung ka. Neki ka. Johna wahes agara. So der under ka ohna kaya dotan neki johna wahes. Kwa zini ne. Yagunga na ya dota tano kanso ko awange toyedro so ne e aginigara doa senua ne johna wahes agara ezo yosera gitsina he kwa ega ze honzi yohne tanu diohne ka tenyu zinyore zikahne kiyo zikanya tarahrunyu nekzi Nya de kuna hoda sas te hona jerunionis no hunzagira dinagere. Kak ki iaga nuwe tkanya darahere tkandrone onyare goa. Dohka yaga ni hadi ne kanya ke haga kuwaga giga onyare goa zok johna wahes wa kuwanado we. Tanu ohuntrori ki signore ziungwe dio. Yoya daskatskiga onyare goa dani yoja datko oni. Auja datkuntsragi yaga watsta ne ayoskatstu ne awange. Danu karihwagwadagwas ne ohonatsanonihage ne eto tadinagere. Danu arahajazi ezo yundarosu ne awange radinagere. Sa deyotki zi kwa ika zi wandunis. Amha akse ne awangeha onyare goa gandru ne awange. Danu waskanekski ayundara sanda ne
unkak ne sa niada. Zawahnisra ki tika tehnia sene kanye kahaga wahia tuare ke kika zit kanya darahre te hara sakwa tanu skarunyati ruadi yatskika runadoro kwahika yaga ziwahnisrio tanu kwa ne ene doka atatka zina diostarate ne kanya darage zinyorezi dira kwate ezo yaga wahodina we ziwahnisres tanu gika te hawara sakwa agwe kunsa konorunkwa tanu sagori wagwenyasta ne awage gundina gere negi auri wajotku te honu wara do ne sungwaya dizu zi eto sago deru ne kodzu sua ne ahona we onegi wahada kone inu kwatra da asta gaire tanu oya go umwe ne ze wahi aratste ne da hadnu waradu Signor zita deodode ne awanke zoki ne ene duga teote tsaa zina hodaranu tenyugas warere nega ana yohtun duga ne sungwaya dizo hawero onyare gowa na haya do tahage zi roya dizu ne oni wahano tunyohwe unte na yohtun duga awange hanagerege Signor zioskats ne kanuwagu kwa ona sarehre amzahadawayanto inu kwatra da asta gayare zok yohotka wahta tanu awange nyakaje Signore zidio negate kwa oksa kwahat gatho zinue ya gayanda ne rawa inu kwatra da asta gayare Garunda tkaya giga ganuwagu tanu to ya garada ne rowa hinu kwatrada asta gaire warere a hagwenigi ok cha da hajagaritste zi yasroko yaki de hotdoka zi to nyore zi yohnodes zi ona ya tajagaritste Zok kwa ne ene doga tenak na hoda do hoya da di hatto da na awange ya tanu e tsawro inu ganua gunya hare da na wahone rago signore zi joskats ne eto nuwe zi ona wa tatkara deni am zahago ne rawa hinu kwatra da asta gaire ona wa hattoge zinu ya daskats onyare gowa tkahewe ne rawoyare wahono tunyohwe zinyo weza da gumaganere zinyore zinyungwe dio nekzi gagahra gesu wene zinyore ziwadunis wahono tunyohwe onezi ahadur yokta doga gariwes kanua gumahresege kika johna wahes ya gayandere ne zina hodaranu tunyo zok wahorori zi yojadatku tana ohayena waze zi haduri toka irre kanu ko haresege wat thora gani signor zi ya daskats tana wahone rago zinio wez zinuani kanagere zokne onyare gowa wohori honundose ne eto aha derundage zinuani kanagere onaze uttoge zini ha weskwa ne kanuwagu tanu wahonorunkwe na namha nok wasagonuwe ne au na jagesu ne awange kundinagre onagi wa thodari hodar hoze nahayare yahze te hodari andere toga ga hagweni ne asagotgawe ne rudaro su'a tanu era are te zinue tonagera sera Signore zi to hodari hodar howi ka nagwade ha darundage etogi niyo zi wat tenyungo ne rawigerunda rungwe na haya doda nekzinona awange ahano tunyohwe zok ya dahat deni onyare gowa ahadu dano ona
Tano nona uhunzage ya sanuhtunyowe. Zok rungwe ki aare asatu. Onyaregi raya tundagwa. Ziwaha rori nejo nawahes zi irre keka amzahadagerakwe. Tano uhunzaga nyamzare. Ne ezi roderiandrezi na de totni gunhare gati na aner ronadaro skarunyati. Onigi are tu zahat deni ungwe zahatu. Zuki ene kanagwati ya hayerate zi rodawahache. Kwa ona toha shaharawe zinue tohuyo gerhane ronadaru. Zuk ne zahano tunyowe ziniyo weza ki naa neskatne ahni nagerege ne johnawahes. Zinigariwes ne erno tunyo. Zok are ne rawyerunda dunzunt deni danyo onyare gowa zahatu. Zaho ni gunra zinahoda rano tunyo hakwe. Ziona yuzahadagarakwe. Negi unte auriwa ya te hottoga zia areko rungwe de soduu. Ziona ya honado neronadoro ya toharete skaruyadi. Tunda hatkara deni ne skaruyadi ziona wahonarunge ne daharasakwa. Nek zikwa nek wahoga giga onyare gowa tonya zageto te tano te toganere. Wahat toge ne daharasakwa zinyore ziwahadaro yahta neronadoro. Zide toganere zuki wahadatka ayu. Tonergi ona wahat toge ziyahtena de yoga ziramha amzagahage. Ne zi onyare gowa roduu. Zok waharu ya kanta ze standeres ne zadaro daharasakwa. Ze hiarak dosu nawado unka daharasakwa. Aze tizawanadungwe yahrungwe de sosana ne daharasakwa. Onyare gowa ona raowa. Kanuwaku nyahaske. Tano tonuwe tantke nagarege. Nyuweza tano yoskats ne tonuwe. Tano ikeregi doga omagatsano ni hage oni. Onagi kanuwaku nyuzare. Zinuet nitewes ne johnawahes. Tano zinihrunhes gi amha tehya sundarajes. Etogi giga nigagares. Nyotsi wakakara nuwe nene tia gwiradaka. Nyawa duta. Tano nyawa zita. Ziwa zenikara nuwene. Iza oni nyawa. Yo. Ona yaka hewe ya dida watandi. Are dan zita watatka. Are dan zita watatka. Onegi wahi. Ona. Zeyada eksaa yetskude. Deginiasse deginiksaa genitskude. Ahsani gundi gundiksaogunga gunditskude. Sayada raksaa rotskode. Tehniasse tehniksaa nitskode. Ahsani hadi radiksaogunga raditskode. Dodaga dogardiaks. Sawi gane jok na hoda asege nuwa wahne zarade. Haugi. Oh na hoda iwane gato. Derda jaktu kawi doda. Deza da hunzoni ga agar ahui stotsine derda jaktu. Awaduga? Zita, sa dionderega ga nueni jawenu giga yagom hogaridats gahi? Ja, awaduga asekrori? Kagwirawana dinu yasetsari johrondu ne deoda yaktu.
Tot ganyos ti nua ezu zijo tariha danu yo rakkote. Zita, asqueniga a sekrori ohni wasakodene giga teo da yaktu. Huh? O zinegwar. Da sherite o zinegwar tiga ni wasakoda. Tota wagegas ne de da yakto. Zita, sadiandaraga unka oni runegas ne teo da yaktu. Ha, katinu taks ronegas. Ha, kadinu taks tanu. Ii. Zak, kahetagun itres. Ka nyagune ne ojine kwani kaji kota. Zak, jätte vaadus taun da heti dakko. Ja tene de skajene ojine kwani kaji kota. Roda ne Zak. Kana squaksas taha hunta nega. Guedita, Kwe wasundio. igirre 20 nune aste. Asiru gina. Dita, dosa tiga eto zadir. Ono gera. Ne edi dasi dune ahun zage. We. Danu giga gana gina gahtu o le rakwa awada zidjun stakwa di tadiro rokstan yawe. Diskanire gagiga gana dadajen. Huh? Hau deniga ayo ohna yahtu daga yah unka tena tayun den yeta gana dun stakwa di tadiro rokstan. Dena agwegu si gana hada ahun zage ti agujas. Hau gat sug oya na hada gana to hase. He, gata katkaritse runyanis. Nekti an deniga ayo ohna yahtu daga yah unka tayet ni gorer again. Yaki ona tamdu to ayu katkaritse runi. Ne egi ariwa diada hunzaha agwegu ne jungwe tayiri wasnene ne yeti nistaha ohoda. Togi ni innajere. Oksakti zun stakvanja keda giga. Guarda waksa ogung a.
Ona are dun dagene agwagara dun hase. Ne enua ak gardadun di nigayarum dodan awana nua wanizerade. Ne egitiga ne asa nigahyosage. Danu dun hoane nua ne ngwawana adewatste. Haugi didawadasawa. Giga ogara tehniase yaga giga ronadaro. Sayadagi onagwantara ni hayat doda ne asa nigahyosage. Okne sayada oruya ne ni hayat doda ne asa nigahyosage. Rodir hare agumwaga ne yoja datkun ton howane. Dokyaga ni yore enaga ya dawani dunkwakwe di andawadogo ne awange sok chatdewa sokwage dayon swattetne. Aska kokyaga ne dosera awadu aska giga don howane. Doga danzo du hetstan gariweski ansadar harade ne audaska. Wagadi wanizerade agwego ne gatni hunaza ne asaniga hyosage azakta nyahune. Wagumwatkan zera ne yoja datkun don howane. Ne egi dahunjerate onu doharage nyahune. Di ona toya hunewe zok wahunder harade. Gariwes ona siwager hare ne akkan giga don howane. Waharne orunya asaniga hyosage. I oni danu yatena chayere di gi ona akka. Waharne ona kwantara asaniga hyosage. Karegi ona inu wagahawi di ni wahnizares danu segune asaniga hyosage yojir hare. Ona ne ohunde asaniga hyosage ratnigun rokta zokwaharu. Dio yadant wahi. Oya ne asaniga hyosage watwaharete. Yama dunya dini dawa jerha. Ha kega didawa tandi. Sok oya ne asaniga hyosage dundo haharete. Wagari warunga dia tegaya ne yoja datkutsun howane. Ha gata gwego didawa tandi. Waharu ne ohunde asaniga hyosage. Ohnante niere waharu ne orunya asaniga hyosage. Ganto nii angesage, waharu ne onegwantara asaniga hyosage. Agwego ne asaniga hyosage, dahundasawa aunzahuntandi. Soksayada dundahoharete. Hanya gahnu dazane, dosa zadahni zaragayust. Chato niseru ne orunya asaniga hyosage. Agwego sahonatan tuhaje, waharu ne orunya asaniga hyosage. Arahajun sumtandi, ganto nii angesage, waharu ne onegwantara asaniga hyosage. Warehe ne orunya asaniga hyosage, ganto gan aresage gadugan asagosere ne ronajage di zahumtandi. Yatori wayandaze gi anzahune ne zundena rahtandi. Ramha akne onegwantara asaniga hyosage, eto israde danu awange yate haganere. Tundaya wasti, sokwat jo swathetne ne awange. Goh eto niga hawis, ona ne asa niga hyosage, onundagu, yunzahunewe. Wat harete ne onegwantara asa niga hyosage. Ona uawe, giga orunya asa niga hyosage, dunzaharatate, zahunundara ne. Tundaya wasti giga yoja datkundun howane. Dundo gwahte di enaga yade wani junkwakwe, danu chatde wasokwage, wakgurun rodan. Nekti ohanda diniore onundo harage, yon zarawe ne orunya asaniga hyosage, suknaa ne don howane awange, nye zawenu danu dosara niore onare anzeska. Ne e wani zerade, ona ne orunya asaniga hyosage, wahawayan dehta ne, Dideyo dohun yahogundakwa dinahoda rerakwe dano ostun hazaha ahodar haradun. Ne ene yawe agohrasu asagosere dano agwego nahoda dahodo hetsta. Dosa dazawatni gurhara zawakso oguna toga arunya asaniga hyosage segun rodesanaya nahaga nedan howane. Nekti ahadar harade dosara niore. Ona yagahewe amuza gahtandi.
Onagi wahi. Asqueni go a secrori ohni sajar hakwe no ohne zarade. Eso wakadeni korori. Tano wakawian tehta ne oni ne ti o ya dunka. Sa diandere go unka agosana ti jada sawakwa. Zeta. Está. Ige hredoga da sherite. Sokna aye yo he om sa zahtandi. Yo snore di undo nizero hetste. Gonoron kwa doda. Ana. Ioni konorun kwa godere o yorhane oskunga.